nsanga bamwishe ari mu bishogori no kujya guhaha ahantu ku gasantere saa 11 saa 12 kagatwaro nta telefoni bakabara kakwambuye munda mpita mbyuka nayo ngiryamye biradutangaza cyane urupfu twarwakiriye nabi nk'umuntu wacu turwakiriye nabi rwose. Karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi habereye amahano ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru nayo no yumva uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Ni inkuru yahamuye benshi, inzego z'ubugenzacyaha RIB, inzego z'ubuyobozi zihageze nabo bararira bifata ku munwa. N'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 15 wasambanyijwe n'umugabo w'imyaka 45. Uyu mwana arasambanwa kugera ubwo uyu mwana yaje kwitaba Imana kw'iki gicamunsi hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 5 2026 nibwo uyu mwana yaje gusambanwa birangira yitabye Imana. Byagenze gute kugira ngo uyu mwana asambanywe kugera ubwo yitaba Imana? Yasambanyijwe n'umuntu urenze umwe kandi ikindi bamusambanyije bamufunze umunwa, bityo rero ntago yahumekaga, bari bamuziritse n'ibintu mu izosi bituma adasakuza ngo avuze induru. Ibi nibyo byateye urupfu rwiwe. Ishami ry'ubugenzacyaha buri gukora iperereza, babiri bataye muri yombi bakekwaho icyaha cyo gusambanya uyu mwana paka ahaburiye ubuzima. Amakuru avuga yuko uyu mwana aragiye guhaha mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba ku isantere, yarangiza agatahuka agahura na bano bagabo bakahita bamufata ku ngufu, bityo rero bikarangira banamwivuganye. Imbangukira gutabara yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ijyane uyu mwana kwa muganga. Bahageze basanga umuntu yarangije kwitaba Imana, nibwo ambulance abaganga bahise bahamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Nibwo imodoka ya polisi yahise ihagera ihita ifata uyu murambo iwujyana ku bitaro bya Kacyiru, uri gukorerwa isuzumwa n'ibanze kugira ngo bamenye ikishe uyu mwana w'imyaka 15 nyakuri. Dore yuko mama w'uyu mwana yarize aratakamba kugeza amagingo ngaya yahise ajya muri koma, avuga yuko uyu niwe mwana wenyine yari afite kugeza amagingo ngaya nta undi mwana azabyara kubera ko nyababyeyi yiwe yagize ikibazo, bityo rero uyu mugore ntago akibyara. None akana yari afite birangiye kishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana ndetse banagasambanyije. Yahise agwa mu gihumure kugeza amagingo ngaya ntabwo arava muri koma, ariko we yahise ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge kwitabwaho n'abaganga barebe yuko ari buze kuva muri koma. Hari inkuru wumva ikahita igutera ubwoba, hari inkuru wumva ukahita uhahamuka. Uyu mugore nawe ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere ngo barebe yuko yava muri koma. Abaturage bakibona bino byabaye barize barangije bifata ku munwa. Iyi nkuru yabababaje, ibi bintu byarejeje benshi, ibi bintu byateye benshi ubwoba. Bamwe bararira, bamwe bava mu byabo, abandi barashungamiriza. Umuryango wa nyakwigendera abasigaye bari mu gahinda n'amarira. Abafashwe babiri kugeza amagingo anga bari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB bari guhatwa ibibazo. Barakekwaho gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, bakamusambanya paka ahaburiye ubuzima. Icyane kibahama cyaha bakuze gikatishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryatangaje yuko rikomeje gukora iperereza. Bano icyane kibahama barakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, bari gukekaho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure bikamuviramo ingaruka bikarangira uyu mwana yitabye Imana. Bivuze ngo igihano gihanishwa cyangwa icyabakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Reka tutegereze uko amategeko abiteganya. Bivuze ngo bani cyane kibahama baraza gukatirwa burundu. Abaturage babonye bino bavuga yuko ahubwo icyane kibahama bashyirwa ku karubanda nabo bakaraswa kubera ko ibyo bakoze ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha bakoze cyo kwica umuntu bagashinyagurira n'umurambo. Kubona akana kangana gutyo gasambanwa kugira ubwo kahaburira ubuzima ni ibintu byashenguye imitima benshi. N'abanyamakuru bari kuri tele barize nabo bifata ku munwa. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Bimurangire Thierry avuga yuko uzakora cyane gisa nacyo ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi rinakumire ibyaha bitaraba. Bityo Bimurangire Thierry yavuze ko abakoze bino bari buze guhanwa bihanukiriye, kandi ikindi inzego za RIB
RIB ziracyakomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abandi bagize uruhari mu gupfa k'uyu mwana w'umukobwa. Nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba ariko bwa mbere ugeze kubona muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde kandi Imana ijye iguha byinshi wifuza. Niba nawe utarakora sabu yikore none ahangaha ujye mu mubare w'abantu dushimira. Mwese abakoze subscribe turabashimira, tubaragije Imana ijye ibarinda, Imana ijye ibahora hafi, kandi ikindi marambifuriza ikiza ku Mana. Mugire uwa mbere mwiza, nizere ko mutangiye icyumweru mumeze neza. Ndabakunda cyane. Amakuru nakagaruka.